aga go ahla-ahla bothata jo go ya pele re ikgokaganya le modulasetulo wa Mogalakwena Concerned and Affected Communities Motlatšo Selomo ga tsiri re a le amogela le go namile re tsena temeng ka go botša gore mmagongwana o re letšitše morago wa gore tiragalo ye re kgopela le re tlhalosetse ka ga seo le itemogetse go sona. Thobela mogaši le ba bogedi ba SABC ke ile ka re ka di 11 ka 8 ka khumana phone e tswa go motswadi ya ngwana a re ne le mathata ngwana gagwe o belegetšwe mo bankeng ya sepetlele. Ke ile ka re wena ka re a re go sasa re ka sepetlele re o kwata batho go nnete ba fitlha kae ka kgonte re ile ge re fitlha sepetlele ra bolela le moetapele ba sepetlele a bitša ba sepetlele ka moka ba tla ba dula fase ra botišana ra khumana ile re tabo ke nnete ra ba ra ya le gana mo wediegileng ke nnete ra khumana le nnete jalo tabe o ile a khumana ile re a ya re tshwara botse re le ba Mogalakwena Concerned and Affected Communities fela se re ile ra khumana ba bolela ba lile la taba ya gore ka sepetlele a gone mabereki ba ba laneng o khumana motho mo le nurse ebile e le cleanera a ebile a fa ba le tša oja yalo mo Mogalakwena mo dipetleleng tša rena batho ba bantši ba alla ka dipetlele le ditleliniki ge ke bolela jalo go ne le dipetlele tleliniki ka ko Mošate le tleliniki ka mo extension 19 badudi ba mo Mogalakwena ba tloga ba bontšha gore tshwaro e be mowe a se a maleba ge ba ile dipetlele ditleliniki go tshwana le boganki dikitlana a di bule ka nako ge re bolela jwalo ke ya o fetsa ngwana o tlo bulikiwa ka mokibelo e le ge a jile le rula a ile ge ba ya tleliniking ba khumana le tleliniki tsoletšwe jalo ke mathata a leng gore a jiše diwela re kwa gore mmagongwana o ba shokwa ga se nka go tse thuso ya tleliniking ya gausi pele a ka tšea leeto ka tekisi go ya bookelong ba tleliniki ba re ke ka lebaka la eng ba sa mo thuša. Bothata be beng gona ba ile ba bontšha gore ditleliniking di šome ge re bolela jwalo ba re ditleliniki di a renovatiwa and-e ye leng gore a e re tshware botse re le baetapele ba badudi ko gore na ditleliniki ka moka ka nako e tša renovatiwa jwang o ile ga a tsena ka tleliniking bane gore ka marepelerisi bona gore o ya jwang sepetlele ke ge ba kgetlha le koko a ngwana le ngwana ba kgetlha ba ya sepetlele ka di-taxi jalo tabe a re tshwara botse re le badudi dipetlele tša rena ka Mokopane le ka Flotrere seemo a se šitše di welang ka gare ga mathata ao letle le ikopanye le ba kantoro ya molekgotlaphethiši wa maphelo ebile ba tle ba le thušena e re ke bontšhe babogedi gore ge le ka sepetlele re tloga re ba le bona re ba botša mo dikgokanyanong tša leago ke bolela jwa be ke ya o fetsa be ke founetse ke monna ka mo motshetshetšane a lla ka gore o ne le mengwaga e pedi a ya sepetlele o ne le leoto la artificial a nyaka thušo ebile o thomile go ka sefoka ka baka la o tlhoka thušo ba bangwe ba bantši ba lla ka diporele ba re sa le ba ona diporele mengwaga e mebedi a o fetsa ba ba di khumane o mongwe ngwana ke khumane a dutše a maketša sa tsebo re a reng ge ke motšiša go ya jwale a rao o ba tshwanetse go fumana seeta jalo ba rayo ke thekela ba bangwe ba balwetse ba lla ka gore ditlhare ge ba bafa ba fumana tše doctor ba ngwatšeng di se gona ka sepetlele jale e ba mathata gore setšhaba sa bo rena ka dipetlele tša rena ga di šidiwela ke sa le tsene gano Selomo re leboga nako ya lena hle ka baka la nako e šitše re šile tla re gomele gona fao re a leboga hle mme ra leboga bjala ka ge kgoro ya tša maphelo ka Limpopo e nyakiša tiragalo ye ya bookelo ya Mokopane re lekile go ba mema gore ba tle ba ikarabele go tše dingwe tša tše ba tlhalositšego e fela matsapa a rena a foloditše